Hewlêr. Wikipedya Azad. Hewlêr, parêzgeh. Hewlêr an Erbîl an ku parêzgeha Hewlêrê bi erebî Arbîl parêzgeh û paytexta Herêma Federal Kurdistanê ye ku û yek ji bajarên herî mezinê Kurdistanê ye. Yek ji 18 parêzgehên Iraqê jî ye ku dikeve bakurê wê welatê. Ji bajarên Herêma Kurdistanê Hewlêr, li Hewlêrê zêdeyî 2 milyon kes dijîn. Hewlêr di dîrokê de gelek caran bûye qada şer. Dîroka wê digihîje hettanî 8000 salî zêdetir. Piştî şerê sala 1909 yekan herêm kete bin kontrola Kurdan de û di sala 1992 de ji bo cara pêşîn parlamenterê herêmê hate hilbijartin. Dema ku balafirgeha navneteviya Hewlêrê vebû, dê aliyê bazirganiyê de Hewlêr pir bi nav û deng û zengîn bû. Hewlêr 80 kilometre dûrî başûrê rojhilata bajarê Musilê ye û 5 kilometre ji dikeve bakurê Altûnkopriyê. Hewlêr dikeve derekê ku her du rûbarên zê bi dûriyek yeksan dikevin derdorê wê. Her de demên zû ve mirov li wê derê jiyan kiriye û li şirkefta şanedar cihê niştecîbûna hatine dîtin û dîroka wî jî bo 5000 sal berî mirin me diçe. Her di vê şirkefta şanedar de hestiyên mirovê neandertal hatine dîtin. Navçeya zerî cemiyê ku hatî ketiye lêvên aliyê çepiya zê mezin û bi kevintirîn gundê cotkaran tê hejmartin û ji bo çaxa ku mirov ji nû de di helmiya zirhat û bez û mî xwedîkirin diçe. Girê çal ji ku dikeve aliyê çepiya zapê mezin dîsan ew jî bi xwe yek ji kevintirîn gundê çaxa ziratê ye. Dîroka wî ji bo wê çaxê diçe ku mirov ji nû ve li deştan zirhatê yên Kurdistanê di helmiye niştecîbûne. Dîroka wî jî ji bo 8000 sal diçe girê Qalînç axa dikeve navenda bajarê Hewlêrê û nêzîka 4000 heye. 5 sal berî mîladê jiyan li vê derê de hebûye û pir hatiye balakirin bo demê 3000 sal berî mîladê. Ev yek jî de xuya kirin ku dîroka girê Qalînç axa ji bo çaxa koyîlê û werka diçe. Ernîgariya Hewlêrê. Bajar di nav paralelên Rojhilat Çelûderece û du xulek û 36 derece û 11 xulek bakur de ye. Bajar li bakur bi Duhok, li Rojava bi Musil, li başûr bi Kerkûk û li Rojhilat jî bi Silêmaniyê ve tê girêdan. Avheweya bajêr. Li bajar zivistanan berfek pir zêde heye. Berfek pir zêde heye. Di demsala zivistanê de sar e havînan jî herêm germ derbas dibe. Li bajar zêdetir sewalên wekî bez, mî, dewar tê xwedîkirin. Rencberî û sewalkarî serdest e. Lê niha ev yek li navenda bajêr hin kêm bûye. Deşt û Zozan. Deşta Hewlêr, Qeracû, kendê navê û deşta Ranî ye ji giringtirîn deştên Hewlêrê de.
تشتا قراجو کندین آوی لسر ساتا همو عراق و حرم کردستانی پیک شوان درانا کو به آوایک عجب پرزیده گنمو جه دنه هوا زوزانیم که دکفن هولری پرخوشن زوزانی هولری زف بز هاتنه خودی خواهی کرن ماستا هولری با آوایک ناو دنگه وی بلاو بویه کود دیروکه ده هولر دروی کلو میناره به باجار ماستا پزو میان ناو دنگ وی بلاو بویه جای هری بلند عراق و حرم فدرال کردستانی لهولریه اف جی جای هل گرده جمع گول جمعی هری مزنی حرمی سه مزن دورا زی بچوکو گلک جمع گول لوی باجاری هنه جیان توریستیکو گرماوین حرمی هولیر دواره توریزمی و خوزای ده باجاره کی پرخوش و توریستیکه وارین دیروکیین هری زیده لوی باجاری جی هنه میناک شکفتا شاندار کلی هولیری گریق قالنج آخا گلک بشک کلی خانزادا میره سوران کلی دوین توم قصره و گلک نافچه و جهن دنین دیروکی و کوناری جی لوی باجاری به دیروک ره ملووانی کرنه جبلاتین جدا هر سال توریستین حرم جبوکو هلکشین سرچیایم حرم هر وها ناوندین توریستین مینا هاوینگها شقلاوا هاوینگها بیغال گلی آلیبک رواندوز جوندیان هاونگها حاجی و مران و شکفتا بستون هنه هر وها گلک چه تربی شیخ و کسین اولی جیین جدا هنه کجا آلی گلوه دی زیارت کرن سروتین بن حرده لتختق کوی شواشوک و گلک درین دن ها پترول دی درخستن هر وها کبریت زیر و گلک پیکاتین دنج سروتین بن حرده نه آوی یک سروتین دنجین بن حردیه یه هولیریه بابتین حیوانان جبر آوهوی حرمی هولیری زفستانی وی سارو به بحران و حاوینی ویجی گرمه هنجاران جی برف دی لی حرمین چیای گریدرایی هولیری زفستانی وی پر سارو و برفه چاندو هنر اولو جواک نفوسا باجار پرانی مسلمانن حجمارا خرستیانان پرکیمن پرانیان نفوسی شکردان پیکتی ترکمن شی وک جواک هدو یمین لحرمیت دهنه لحرما کردستان فدرال گلک باورین جداین اولی هنه اف یک شی لحول ریجی دیدیتن لگوری آگاهین جدا باورین اولین لحرم کردستان فدرال دجین رسدی 96 اسلام رسدی 2 ازدی رسدی 1 مسیح خرستیان و رسدی 1 جی باورین کاکایی و سانبیه مندایی به ناوا هفده دجین باورمندین اسلام زیده تر لی باجارین هولیر سلیمانی و دووکی بلاو بویه باورمندین ایزیدی لدووکو مسلی بلاو بونه باورمندین مسیحی جی لباجار هولری لانکاوا شقلاوا و لموسلی جی لسریان قرقوش آمدانی دجین باورمندین کاکیی هری زیده لباجار دیاله و نافچه خانقینو هنج باجارین هولیر سلیمانی دجین باورمندین سانبیه مندایی جی بوگشتی لگلک درین عراقی دجین لی پرستگه کوان دکوه نیزی چمین
زێ و فراتێ خواردنên herêmê xwarina herî navdar qeliya ye kifta Abdigor ji yek ji xwarinên mehelî ne ku li herêmê tên xwarin. Her wiha dogeva birinc û qeysî doleme û gelek babetên din yên xwarinê hene. Goşte berx, rûnên nivîşk, pîvaz, salçe, gahên çolê baş bi goştê strand, piştî baş hate strandin, postê berx tê dijîkirin û dibin axa şil de tê veşartin. Pişre agir li ser axê tê dadan û tê bijandin. Qelî ji goştê kar û berxan amade dibe, bi serî de goştê kar û berxan baş tê hûrkirin. Pişre di nava selçû û rûnên nivîşk de tê qelandin, piştî ku baş bijiya tê sarkirin. Herî dawî sîramestê ku cuda hatiye amadekirin li ser qeliyê tê kurokirin û amadekirin. Kincên herêmê zilam rang û çox li xwe dikin, hincê şalwar qadî li xwe dikin, li ser şalwar kefiyek li pişta xwe girê didin. Navçe û nahiyên Hewlêrê qezayê navenda Hewlêrê, Hewlêr navend Beherke, Enkawa, Şemamik, nüfus 130,349 nêr û 351 mê. Akinciyên bajêr Kurd, 304 Tirkmen û 302 jî Aşûrî Kristyanin dikevin navenda bajêr bi xwe nod û yek gund û nahiyê ji girêdayî ve nahiyê ne. Mînak, Hankawa, Beheriyek, Nahiye û Şemamik. Qezayê deştê Hewlêrê bine Silave, Daretû, Qûştepe, Qesnezan. Nüfus 2007 kilometre li dûrî navenda Hewlêrê ye, dikeve rojhilatê bajêrî ji 142 gund û ji navenda qezayê bine Silavê û sên nahiyên mîna Daretû, Kesnezan û Qûştepe pêk tê. Qezayê Xebat, Kelek yan jî rizgarî Xebat navend Dareşekran, rizgarî Kawergoşik. Nüfus 35,000 dikeve ser rêya Hewlêr Mûsil û li ser zêya mezinê dikeve Rojavayê bajarî ji 61 gund û 3 nahiyên. Rizgarî Darfeşkar û nahiyeya Kewergoşk pêk tê. Qezayê Mexmûr nüfus 79,607 kilometre dûrî başûrê Rojavayê bajarê Hewlêrê ye, ji 196 gund û 3 nahiyeyên Qeraç, Kendanewe û Gwêr pêk tê. Her wiha kempa penaberan û Mexmûrê jî bi qasî 15 deqîqe dûrî qezayê Mexmûrê ye. Qezaya Koy Sincik, Teqteq, Şoriş, Aşitî, Sêgirdikan. Nüfus 37,410 dikeve bakurê rojhilata bajarê Hewlêrê. Ji çendin gund û nahiyeyên Teqteq, Aştî, Sêgirdikan, Siktan û nahiye ya Şoreş pêk tê. Bajêra helbestvanê nasyonalîsta Kurdiya piştî Ehmedê Xanî, Heciya Kadirê Koyî ye. Qezaya Şeqlawa Selahattin Herîr Îran Basirme Belisan nüfus 12,127 dikeve bakurê bajarê Hewlêrê. Ji 217 gund û nahiyeyên Selahattin û
مەسف سەرڕەش هەریژ باڵستان و ناحیەیە بەسرمەی پێک دێ قەزای سۆران خەلیفان دیانا سیدەکان دikeve Bakurê Rojhilatê bajarê Hewlêrê ji gund û nahiyeyên sîdekan xelifan û nahiyeya diganê pêk tê qezeya mêrgesor pîran barzan şêrwan mezin mezinê goretû nifûs dikeve Bakurê bajarê Hewlêrê ji 22 gund û 5 nahiyeyên barzan pîran şerwan mezinê û nahiyeya goretû pêk tê qezayê çoman Hacî Omeran Semîlan Gelaleq Nesîre Qesrê dikeve Bakurê bajarê Hewlêrê di gund û nahiyeyên Semalên Celalê Hacî Omeran û nahiyê de qesirek pê tê qezayê Rewandiz Wertê Çavkanî Çavkanî herî mezin Wikipedya Azad Wikipedya Azad binivîsîne piştre Hewlêr an jî Erbîl binivîsîne dê gelekî gohdaran bibîne. Zor spas ji bîr nekin ku beşdarî lê qenala me bikin.